Ni inkuru ibabaje ariko ni inkuru tutabura kuvugaho. Mu gitondo cyo kuwa mbere ku itariki 21 z'ukwa kane 2025, hari inkuru yabyukiye ku miryango ya benshi batuye iyi si. Ni inkuru yaje ishengura imitima abakristo gatolika, nyuma y'uko habonetse itangazo riturutse mu biro bya Papa i Roma i Vatikani, ritangaza urupfu rwari Papa, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose, Papa Francis, yatabarutse ku myaka 88. Uyu rero Papa Francis atabarutse uno munsi yavutse yitwa George Mario Bergoglio, aza kuba Papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Epfo. Papa Francis ntiyanditse amateka gusa, ahubwo yarayahinduye. Uyu mugabo utabarutse azwiho ubugwaneza, gukunda abakene no kwamagana ruswa. Ni umwe kandi mu bategetsi bemejwe na benshi nk'abaharanira impinduka mu itorero gatolika. Bari baramuhimbye Papa wa rubanda. Muri pontificale ye, Papa Francis yaharaniye kugarura isura nziza y'itorero nyuma y'ibibazo byinshi ryagiye rinyuramo. Yashishikarije abayobozi gutega amatwi rubanda, kurengera ibidukikije no kugarura ubumuntu mu buzima bw'ukwemera. Nubwo ariko atakiri mu biro by'i Vatikani, umurage we uzahora mu mitima y'abatuye isi. Papa Francis azahora yibukwa umuyobozi wagize ubutwari bwo kuvugisha ukuri n'urukundo muri byose. Imana imuhe iruhuko ridashira. Turangije inkuru mbi ariko tunabaha ikaze ku rubuga rwacu, ameza y'ubushakashatsi. Aha niho abashakashatsi bakunda gusoma no kwandika bahurira, bakaganira ku ngingo y'iyobokamana, politiki na siyansi, cyane cyane ibyahishwe. Baha ikaze. Attende Domine et miserere, quia peccavi. Iyo Papa rero apfuye cyangwa yeguye, asimburwa n'umwe mu bakaridinari baba bakiriho. Tubibutse yuko abakaridinari ni abayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika, bafite inshingano zo gufasha Papa mu buyobozi bwa Kiliziya no gutora umusimbura we iyo yapfuye cyangwa yeguye. Abakaridinari baba ari abapadiri cyangwa abepiskopi batoranijwe na Papa, bagahabwa ingobyi cyangwa igishura gitukura nk'ikimenyetso cy'ubwitange n'ubudahemuka mu murimo w'Imana. Abakaridinari kandi bafite inshingano zo kuyobora inama n'ibikorwa byihariye bya Kiliziya. Mu bakaridinari bafite imyaka iri munsi ya 80 nibo bemerewe gutora Papa mushya. Papa Francisco yashyizeho abakaridinari benshi baturuka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, harimo na Afurika, urwego rwo gutuma Kiliziya igira isura mpuzamahanga kurushaho.
muri Afurika twavuga cyane cyane nka Fridolin Ambongo, karidinali ukomoka muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, hakaza karidinali Sala wo muri Guinea, ndetse na karidinali Antoine Kambanda ukomoka mu Rwanda. Uyu Antoine Kambanda niwe umwe mu bakaridinali 135 bafite uburenganzira bwo gutora papa mushya. Icyitonderwa ariko, kugeza ubu Antoine Kambanda niwe makaridinali u Rwanda rufite. Ibi ni ikimenyetso cy'iterambere rya Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu myaka 120 imaze ihari, iyogezabutumwa rigeze mu Rwanda. Abakaridinali rero bashobora gutorwamo papa basohoka ku rutonde rwitwa de papa biri, baba ari 12. Papa biri rero mu rutonde rugaragaraho abakaridinali 12 bashobora kuzatorwamo papa. Ijambo papa biri ni ijambo rikoreshwa mu rurimi rw'Igitaliyani rivuga papa, risobanura abakaridinali baba bafite amahirwe menshi yo gutorerwa kuba papa igihe papa uriho yapfuye cyangwa se yeguye. Iri ni ijambo rikunze gukoreshwa mu gihe cya conclave. Conclave yo ni inama iba mu ibanga ikoranyirizwamo abakaridinali batoranya uzasimbura papa uvuyeho, wapfuye cyangwa se weguye. Urugero, iyo papa yeguye, abantu bamwe batangira kuvuga bati uyu mukaridinali ni papa bire, bivuze ko afite amahirwe yo kuba yatorwa. Ariko nanone hari ubwo papa biri badatorwa, kuko hari ihame rya Gatolika rivuga ko ujya muri conclave wizeye kuzavamo papa, ariko ashobora gusohokamo akiri karidinali. Urwo rutonde rwasohotse uno munsi nyuma y'uko hatangajwe urupfu rwa Papa Francis. Urwo rutonde ruriho abakaridinali 12 bari mu migabane 3 igize isi. Kuri urwo rutonde haragaragaraho abakaridinali 8 bo mu bihugu by'Uburayi, abakaridinali 3 bo muri Aziya, ndetse n'umukaridinali 1 wo muri Afurika. Muri kino cyegeranyo twabakoreye tugiye kubaganiriza buri umwe mu bari ku rutonde rwa papa biri ufite amahirwe yo kwitwa nyir'ubutungane mu matora azaba vuba aha i Vatikani, mu gihe umwotsi uzaba wagaragaye wemeza ko ashobora kuba papa. Ese Afurika ishobora kubona umupapa mushya? Reka tubitege amaso. Tubahaye ikaze rero muri kino kiganiro. Papa biri wa mbere uri kuri uru rutonde rwa 12 ni karidinali Angelo Bagnasco ukomoka mu Butaliyani. Uyu yavutse ku wa 14 Mutarama
mu 1943 i Pontevico mu Butaliyani. Yabaye kandi arikiepiskopi wa Genoa kuva muri 2006 kugeza 2020. Uyu yanabaye perezida w'inama y'abepiskopi mu Butaliyani kuva 2007 kugeza 2017. Uyu yazwiho kuba afite imyemerere ishingiye ku mahame gakondo ya Kiliziya. Akaba yarabaye umwe mu bayobozi bakomeye mu Butaliyani. Papa Pio wa kabiri ni uwitwa Karidinali Robert Sala. Yakomoka muri Afurika mu gihugu cya Guinea. Yavutse ahagana mu 1945 Urusi muri Guinea nyine. Yabaye arikiepiskopi wa Conakry kuva muri 1979 kugeza mu 2001. Birumvikana ko yagiriwe icyizere kuko yamaze imyaka 22 ari arikiepiskopi wa Conakry. Uyu nguyu yazwiho kuba afite imyemerere ikomeye ishingiye ku mahame gakondo ya Kiliziya nawe nk'uwa mbere. Akaba yarananditse ibitabo byinshi bivuga ku isengesho, ubusabaniramana ndetse n'ubudahemuka. Afite kandi umwihariko kuba ari we wabaye musenyeri wa mbere ukiri muto, kuko abaye musenyeri afite imyaka 34 yonyine. Papa Pio wa gatatu ni Karidinali Luis Antonio Tagle muri Philippines. Yavutse kuwa 21 Kamena mu 1957 i Manila nyine muri Philippines. Yabaye arikiepiskopi wa Manila kuva 2011 kugeza 2020. Ubu ni perezida w'ikigo cy'Abagatolika gishinzwe kwigisha Bibiliya muri kaminuza ya Libaniana, ndetse ubu ni n'umunyamuryango wa disikasiteri zitandukanye muri Roma. Azwiho kuba afite imyemerere ishingiye ku bumuntu, ubusabane ndetse n'ubutumwa bwiza. Uyu rero abakristo baje no kumwita Papa wa Aziya cyangwa se Francis wo muri Aziya. Impamvu yiswe Francis wo muri Aziya ni ukubera ko mu byo yakoraga byose yitaga kuri rubanda, nk'uko Papa yapfuye bamwita Papa wa rubanda. Uyu mukardinali rero nawe yagiye ku rutonde rw'abashobora kuzatorwamo Papa. Papa Pio wa kane usanga kuri uru rutonde ni uwitwa Karidinali Pietro Parolin. Ni Umutaliyani. Yavutse kuwa 17 Mutarama 1955 i Schiavone mu Butaliyani. Ni umunyamabanga wa leta ya Vatikani kuva muri 2013, akaba n'umunyamuryango w'ihuriro ry'abakaridinali kuva muri 2014. Uyu azwiho ubuhanga mu bya diplomasi, uko yigeze kugira uruhare rukomeye mu mubano wa Vatikani n'Ubushinwa. Ku mwanya wa gatanu, Papa Pio wa gatanu yitwa Karidinali Charles Mongbo, akomoka muri Myanmar, ni muri Aziya. Yavutse kuwa 29 Ukwakira 1948 i Monera
muri Myanmar nyine. Ubu ngubu ni Arikiepiskopi wa Yangon kuva muri 2003. Yagizwe Karidinali na Papa Francis muri 2015. Azwiho kuba intwari mu kurengera uburenganzira bwa muntu no kwamagana akarengane. Byagaragaye cyane cyane mu gihe cy'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Myanmar. Ese urumva muri abo 5 tumaze kuvuga hari uhabwa amahirwe? Reka dutegereze. Tugarutse ku Papa Bill wa 6. Ni Karidinali Matteo Zuppi wo mu Butaliyani. Uyu yavutse kwa 11 Ukwakira mu 1955 i Roma, mu Butaliyani. Ubu ngubu ni Arikiepiskopi wa Bologna kuva muri 2015. Akaba ari na perezida w'inama y'abepiskopi b'Ubutaliyani kuva 2022. Azwiho kuba afite imyumvire ijyanye n'ivugurura n'ubutabera bw'imibereho. Yagize uruhare mu biganiro byo kugarura amahoro mu bihugu bya Afurika nka Mozambique, ndetse akaba n'umuyoboke ukomeye w'ihuriro ryitwa ngo Saint Egidio Community. Iryo rikaba riharanira amahoro n'ubwiyunge. Ku mwanya wa 7 turasanga Papa Bill Karidinali Malcolm Ranjit ukomoka muri Sri Lanka. Yavutse uyu kwa 15 Ugushyingo 1947 i Porogahawera muri Sri Lanka. Ubu ngubu ni Arikiepiskopi wa Colombo kuva 2009. Yanabaye kandi umunyamabanga w'ihuriro ry'abepiskopi. Afite imyumvire ikomeye ishingiye ku mahame gakondo ya Kiliziya. Akaba yaravuze ko liturujia igomba kubahwa kandi igakorwa neza nta guhindurwamo byinshi. Papa Bill wa 8 kuri rwa 12 yitwa Karidinali Pier Battista Pizzaballa. Uyu ni Umutaliyani wavutse muri Mata 21 Mata mu 1965 i Cologno al Serio mu Butaliyani. Uyu nguyu ni Umulatini Patriarche wa Yerusalemu kuva 2020. Azwiho ubuhanga mu buhuzabikorwa hagati y'amadini, by'umwihariko hagati y'Abakristo, Abayisilamu ndetse n'Abayahudi. Kuko Yerusalemu ayo madini yose arahari. Yanabaye umuyobozi wa komine ya Franciscan muri Holland. Uwa 9 kuri uru rutonde ni Karidinali Petro Erido wo muri Hongiriya. Yavutse ku 25 Kamena mu 1952 i Budapest mu murwa mukuru wa Hongiriya. Inshingano afite ubu ngubu ni Arikiepiskopi wa Esztergom muri Budapest kuva 2003. Yanabaye perezida w'ihuriro ry'abepiskopi mu Burayi. Afite imyemerere gakondo kandi y'inararibonye mu by'amategeko ya Kiliziya, canon law. Uyu ni umwe mu batumirwa kenshi kandi bakunze kugira ijambo rikomeye mu nama zikomeye za Kiliziya. Uwa 10 kuri uru rutonde ni Karidinali Willem Eyck, ni Umuholandi. Yavutse ku 22 Kamena mu 1953 i Dordrecht, Buholandi. Ubu ngubu
ngubu na Archiepiscopi ya Autrich kuva 2007. Ni umuhanga mu by'ubuvuzi ndetse n'impuguke mu myemerere ishingiye ku mategeko ya Kiliziya. Uyu azwiho kandi kutemera uburenganzira bwo kwica imbuto cyangwa gukuramo inda. Uwa 11, Fabien wa 11 yitwa Cardinal Anders Arborelius, ni uwo muri Suède, niho akomoka, ariko yavutse mu 24 Kamena mu 1949 i Solengo mu Busuwisi, nubwo ari umunyasuwede. Ubu ngubu ni umwepiskopi i Stockholm kuva mu 1998. Yagize Cardinal wa mbere wo muri Scandinavia mu mateka. Azwiho ubuhanga mu iyogezabutumwa muri sosiyete ziganjemo abatemera Imana, ndetse akaba akunda gutanga ubutumwa bw'icyizere n'ubumwe. Udusorojeho ku rutonde, ufite amahirwe yo kuba papa, wakora intebe ikomeye muri Kiliziya Gatolika, kitwa Nyirubutungane. Ubu ngubu ni Cardinal Jean-Marc Aveline, Umufaransa. Yavutse ku wa 26 Ukuboza mu 1958 i Sidi Belabès muri Afurika, muri Algeria. Ubu ngubu ni Archiepiscopi wa Marseille kuva 2019. Yagizwe Cardinal nyuma y'imyaka 3, ni ukuvuga ko yamugizwe muri 2022. Uyazwiho kwamamaza ubumwe hagati y'amadini, by'umwihariko kubera imiterere ya Marseille nk'umujyi w'ubusabane hagati y'Abayisilamu n'Abakristo. Uyu Jean-Marc Aveline aharanira ubutabera, uburenganzira bw'impunzi n'ivugabutumwa rijyanye n'ibihe. Urwo ni urutonde rw'abantu 12 bashobora gutorwamo Nyirubutungane wawe uzasimbura nyakwigendera Papa Francis. Abayoboke ba Kiliziya Gatolika, mwumvishe ibigwi bya buri wese. Ni ukumusengera kugira ngo Imana abe ari izayobora amatora, kugira ngo mugire umuyobozi uzashyira imbere iyogezabutumwa, agateza imbere kandi n'ukwemera kwa Gikristo. Tuzi ko Kiliziya Gatolika muri ino minsi ihanganye n'abihayimana bagaragara mu bikorwa by'urukozasoni, cyane cyane gufata abana ku ngufu, by'umwihariko batarakura ndetse bakaba banahuje ibitsina. Rero niba unyuzwe na kino kiganiro cyiza, wagisangiza abandi, kandi n'inama zanyu zirakenewe kugira ngo turusheho gukora ibyiza. Turakurikira kudacika intege kandi kutabura buri munsi kuza kureba amakuru n'ubushakashatsi bwimbitse ku rubuga rwacu. Uwiteka abahire nakagaruka. Ni